ke theme ka go le dumediša. Ke tlo le tlhalosetša gore go tlhagileng ka nna Saturday. So Richie B on textile andela a re o polokwane o kgopela gore a tla a interview. Ka re go ne bothata ba re die Sunday ka ra wa Sunday ke a kerekeng a re die Saturday. A re tla extension 44 ka re extension 44 a ke go tsebe kgopela gore late Limpopo Mall. A fitla. So ga fitla go ntšea ke ga mputšiša a re who is Limpopo girl ka motho Limpopo girl ke ngwanyena go bina ke kolobeditše a ke no bjala ga ke tsube. So ge re fitla ka koloing a mputšiša a re o nyaka bjala na, do you smoke weed? Ka re ga ke tsube ga ke nwe. Ke araba question la bobedi. Richie B a re wena o expensive tia malekere le metsi. Richie B o tšere paketela ya malekere a le bantšhitše pakete ya malekere mo go yena nna ne ke bona ka morago ga pheke la nkwešiša. So a ke tsebe go le botša nnete ga ke tsebe gore go na le malekere a e leng gore a na le dipatši and ke mo tlhaloseditše gore ga ke tsube ga ke nwe be ke sa nagane gore a ka mfa malekere a go ba le dipatši ka gare. Ke tšere one ka re ke tšala bobedi a ra o se ka ja mabedi ka ra o ke fa sese ya ka le le teng sese ya ka se nka bolela le nna. Ka fetša ka tša lekere le la ka lebja ka ra potla ka ra wa tsa keng ke tla ja lekere le ge ke fetša go ja dijo because of nre tša rawa e re ke le offering dijo. Shapo ra fitla kua a ra wa gane o ka ra go ntshepi ka ra wa ke a go tshepa wa yona ra go tshepi a ra ke bona o sa nyako ja lekere le ko go fileng lona wa bona. So ka fila ka mokgwa mongwe gore motho o wa go offera and then ke ba ka mokgwa mongwe mo yena. Ka ja lekere le la ke le jile le gantšo tše ke sa le botša ke re lekere le la ke le jile ke sa tsebe gore le na le dipatši ga ke tsebe malekere a go ba le dipatši. Ka ja lekere lela ka fetša ra ya go Mampho mo ba rekišang dijo ile ke mo ebile ke šutiša cousin a ka ke ra o ke nyako šutha le content le Richie B ke moruta go ja bogobe ke gore go ile shapo. Ge ke ntse ke eme line kwa le gap ye ke a mmotša gap ye ke re mato a ka a loka la kwešiša. So ke nagana gore ke diatatše ke di apereng cause a ke nagane gore a ka mfa malekere a go ba le di-drugs nke ke se ka dume. I've never been high mo bophelong baka. So ka ja dijo tšeo then ra tsamaya ge ntše re tsamaya soke ra ema go gongwe a ke go tsebe gore ke kae ke tseleng. Ge ke ile ka kwa ra ga koloi ke a mmotša ke re ke kwa go fiša wa bona. So o re ke a tseba sekgalo tla bone lebeletše ka re ga mahlo o Richie are you Richie wa bona. So ke re ke eng e tla bang ya ntira gore ke dire ganana ka mokgonola gore ba mpotša dipolelo tše dingwe ke gona ke di recall gore motho ba nagana gore already I'm drugged and I was not. Be ke ntše ke feel dizzy la bona. So ka tšwa ka kwa re ga koloi ge ke tšwa ka kwa gare ga koloi ke morela ke re ke kwa go fiša ka mogare ga dinko tša ka go tšwa ke kwa o ka re ke tšwa madi a go fiša kgopela phone ke nyako founela mama a ra ke ne o rile o iša kae mamago o nyako mmotšang ka ra ke nyako bolela le mama cause in my mind I was scared nka mmotša gore awe ke nyako botša mama gore ke feel shapo ge ile gore yena wa tseba ntwa e ntirileng yona a ka tla gana ka nna ka motse ka ra ke nyaka gore a mphe tšhelete ya go namela ge re tlo bua podcasting ya gago a ra ke ne airtime. So ke a tsamaya ge ke tsamaya so ke kwa mantšu a wampotša gore ke kitimele ka re ga dikoloi ke tithule ne go ne le bridge ka mo ne rileng ka gona ka mo left ne ke tshwantse gore ke jampele ka mo ke kwa di-voices tše dintši go tloga mo ga ke sa gopola la nkwešiša. All I remember kore be ke nyaka mama ke lla ke nyaka mama la nkwešiša. Ke dia video ka pelo nngwe e bohloko pelo ka e bohloko kudu because of today ke nna ke tlhalosang taba ye gore ke dirile ke motho go tshwana ke le Richie B. Nna jwatse ke a rugiwa ke re ke nyaka fame ka Richie B ke nyaka di-likes ka Richie B. So be ke tshwanetse gore ke gomole bana ba bong ba drakiwe ka the very same person and la mathomo a zanka ka re ge ke fitla mo Facebook goba papa ka ga anantsha bothata bo a bolela gore ke Richie B yena o tshwaretse ka maphodisa a ditshetsengwa a re yena o ba accused. Papa ka a zanka a re o drakile bana ba gagwe because of nanyo go ba ripa ke yana tša mantšwa a bia ka moganong ga gage wa tshwarisha motho. Papa ka zanka bolela ke theleditše video papa e dirileng and we dirile ke robetse
The reason why papa a dirile video la it's because of ba e kwa botlhoko le nako enenewe ke tla dia di-video be ke sa tse gore ke nna mang. And really re fitlha sepetlele because ke gone bona di-comment tsa ba bang ba re ke jile malekerawe knowing very well gore ke a tseba le sepetlele ba re bana ba ja malekerawe ba a tseba. So ke le botseng gore nna be ke le o mongwe wa bona wa go se a tsebe malekerawe ke a jile ke se a tsebe la nkwishisha. So ga ke kwishishe gore Richie B yena ge a re papa o re yena nanye ko nripa why a tsentsha mantšu ka ganong. Papa ka zinka bolela tsona tšeo and papa go tšea phone go dia o ba ikwa botlhoko go bona ngwana ga a latlhagela ke tlhaloganya ne ke se normal be ke se normal. Richie B ke tsweletše ko go tlhompha ko go botsitse go bitse malome Richie B go ba Richie B na because of ka mo go bonagalang wa tlhomphega a ska nagana re kwena o ka ntirang yona ntwe so no o turn this whole thing o botsa le bagotsi ba ga gore ba ntsenye maine e be ka ba re nna ke phela extension 44 ke phela le Manyao Pes ke phela le Mazimbabwe ba ndeksetsa di space cook ntwe gore e tšee nako mo mmeleng wa ka. Like you said or ntwe sentse 2 hours mo mmeleng wa motho nna e tšere more than 6 hours because of azanka ka ba hae a ke tsubi ga kenwe la nkwishisha kere. So peloke e botlhoko because of ke dira ke motho e leng gore ke mo tlhompha ke mo tšea serious ga fetša o palela ko go emella dilo tša ntirileng tšone o tlompotse gore nna ke nyaka publicity nna ke nyaka di-numbers ka yena. Richie B ke gotše ke one mo social media se ka godiša ke motho ke gotše ke bina mo mabung la nkwishiša pelo ke botlhoko ka bona di-video tšaka gore I was not normal no le tlo gore nna ne ke timiša publicity just to cover le site la gago la story nka se tšee malekere ke a tseba ka fetša ka tla ka go accuse a e kgonege o mfile malekere wena o tseba gore ane dipatša a wa ntlhalosetša and le gona gore nna ke go botse gore o mpotse gore malekere wane dipatše nka tšea ke kolobeditšwe ke go botse ka re a kenwa ke tsubi. So gantse tse nna leina la ka swantse gore wena because of o tlhalositše enough o re cousin a ko mfile malekere ke a tšere ka kolong ya gago bang story sa gore a se tlhakane and papa ka gare o go fa modimo tla ko tlhalositše polelo cause kolo ka ga o ikwešiše gore ka moka re rapela modimo ka moka re rapela modimo re ya mo tshepa la nkwešiša kere rena re go fa modimo because of nto o edile intentionally o edile o tseba Richie B gore wena o tlo ntšiša malekerana now. Question ya ka le nna ke a tipotšiša ke a go botšiša Richie B gore malekerao because of antšere nako a ndira ke le bo o tlo ntliša go batswadi ba ka nna and o paletše keng because of wa tsore malekerao a ne le dipatše gore o escorte ke fihle taxi ranking ke le safe wa tseba gore be ke sa nyake mang le mang a ntshwara because of be ke bona o ka re ba nyaka o mpolai because of malekere o mfile ngona o paletše keng ga fetša you don't even care you don't call to check gore nna ke safe na ntwe o e gopolang gore o botse di-influencer tše dingwe gore di ntsenye maina gore nna ke tsuba space cookie nna a ke shapo. It's okay Richie, it's okay ke tlhalositše my side of the